Hello, good evening. Welcome to Northeast Window. Northeast Window na sandok saba Northeast dialogue ta chan Maibam na taram nokchari. Matam-matam ki tholak ba tongan be issue sing matang da khananina ni ba samzariba platform Northeast dialogue king asi thamzariba topic ti Thadou convention say yes to NRC. Kogi November gi that 1 namadi 2 da Guwahati da kogi Thadou conference Guwahati organizing committee 2024 na pangthokiba Thadou draft convention da kogi takiba warif amagi batungina kogi Manipur government na chathariba paikhatliba war against drug amadi NRC chatna hanaba lokalaiba khongtang singda amato oina sawgatkani haiba statement ama phongdokiba aduga mari leinana haibatare kogi travel miyam gi marakta su citizenship permanent resident ki mari leinana koi praman oigadaba documents singsu kogi same sabagi thabak solution binaba kogi high ki bofam sulaire aduga nakalamrom dana husik se kogi Thadou NP general headquarters na haiba convention duda kogi Thadou NP Manipur haina kogi body ama sem ki base koi chatna ba yaro haina amuk tongan ba opposed to press statement ama mu tholak ba swice da la ibase kogi Thadou community na mu husik hari base makoi se kugi na te tongan ba makogi ethnic culture history leisa ba tongan ba perform khakni Manipur gi khwadigi leiba kogi travel community 29 gi manungda makosina khwadigi ariba khwadigi chawba furf amani haina su masana claim tawzari bani aduna hiram sigi matang da kadai fawba kogi reasonable oribano khwadigi chawba from oribra kuki mari lena da brand dragam khoje kuki na tabra kuki se Thadou gi furf ki manung chandabra haba question chini husik lai base hiram sigi matang da khanane na bai kogi studio da hose election na leibiri ba guest panelist myam da saktak chage ahan bada myam hena sakhangnar ba social scientist Dr. DHANABIR LAISHRAM ni ozavu Northeast Window gi studio da taram nokchari mathang da ikai khumnaba uchage army veteran Colonel SAPAM SHANTIKUMAR service Northeast Window gi studio da taram nokchari Loinena ikai khumnaba uchage United Committee Manipur UCM gi Secretary General oina thopu biriba oza Sant Nahakpam ni ozavu Northeast Window gi studio da taram nokchari Ahanba round gi ahanba se oza DHANABIR lakchagi oza hozik thoglaiba press statement sida pangthokiba convention du da takiba resolution ama na haiba tare Thadou se Manipur da khwadigi yamba furfa mani yamna oldest or ba furfa mani haina claim tawzari laiba question di haidi makogi Thadou haiba se kuki community gi manung chande to khaina makogi tongan ba language culture tradition history lezaba furf ama khakni haina leidi adu itardi hozik laiba question se kuki city Thadou gi community gi manung chanda ba question News live oza kamana yengbi kitang thambi chan Maibam kenone akhoi Thadou convention 2024 gi nan gi tang 1 to the phambuse masida chairman ne kholal hakib ne secretary na mangmilan sitlo moinina thokpusi ni dana khoina ji khanari se ko NRC chanhan ba ani suda war on drugs support to gi poche da hoji habi gi bedumaina to remote area da laiba singdu hayeng tribal sing si problem laitana bako magi permanent residential aduga citizenship ki record to adudi thambina ba thambagi mong ni moin pirisiko sida aikoida yamna tongan ba mala isina hojik se Thadou se yamna chawba kanglum ne mogi da ba merely moi 2 lakhs 50 above level doing 3 lakhs me alai doing ada moisi yamna ngalinge degi su akhoiga adum khunda laita dan leminar pot mane even moigi ngasi kuki war of independence sai si 2017 then 19 muk to ya Thadou gal korom committee na khongjai lan moina Thadou gal Thadou gi lan haiba ada konangda mu Thadou khaktang torodi kuki konjandre na kuki rebellion na mu hai Ade konangda sagi jo chin kuki moigi nationalist movement gi monga mone lak pasidagi di kuki war of independence kind of lak paneba that means Thadou si yelongai dagi adum ikon da corner ba Manipur gi leiriba khoigi ngasi gi Manipur ji porna bhana bada British ki makutagi kaidagi adum sangna khoiga pullaga leraba sense of magi living together ko aduga sense of belongingness leiba kangdum ni khoi moi marakta ju yamna leiri ko khoigi haukip to masat na ram yama
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅꯤꯡꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯁꯦꯠꯇꯠꯅꯤꯡꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯁꯨꯄꯔꯤꯌꯣꯔꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯖꯣꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯁ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒ ꯌꯦꯡꯅꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ it's very difficult to understand in haidaba yadaba matangsu laiko adubu sida moina thambirisi it is for national interest NRC losinba gaise it's national interest na tana khoi su phaidana aduga citizenship eduju sengna khangbai potu ju phai maramdi indigenous people's right to phajana mentana demarcation tawraga thambako identify tawgi mongne kaino da that is for welfare of the people ni aduga interest of the indigenous people never madu yam focus am bhajan tawi moina moigi huziki conclaves de ko aduna aina khanjabada sumaina pirakpase sumaina pirakpasida masi to some extent khoida common aspiration ama leibagi yamna ahma khongthang amane kainoida NRC tawdragadi kamaina illegal immigrants du khando uni natra aidi sigi da yam lurisi hojik sigi khoi detection tawba adagi detention tawba deportation tawbagi process da lahudradi 2025 tagi di census horni natra census sai di sathigra poni masing thiba sibai wong thijen doini are loi thi doini lena ba se dan thi doini ba once thi radi mu adu manung da yaw ragadi mu problem di leitabdi nate ko ala census kaktang tawra to oding phawa delimitation mu tawdore 2028 natra delimitation di population gi magi matungina khoi gi representative ji thorkadoi neba government representative political representative se delimitation je adugi neba my constituency wise yen thokotok ba thorkadoi neba aduda ngasai gi mi du mentana masing du thi dana khotna phajna tahudragadi yam chawba problem leiro haninga lite maram di keno da leiba ma da khoina yam section da basi demographic imbalance yam section da done ba maram di mongonda demographic imbalance da economy yauri degi political yauri ka social yauri economy yauri de keno da laiba mitop singduna lei sandana degi low ugidana pochai thadana dei thawengang tawduna tawrgadi moina taliba paisa nungsa do lamdugi indigenous people na tangga do moi tanthokri doine ba aduju masing yamna laga tanthokra demo farak ta doine ba adi political zumi masing yamni na moi ju vote ka lepaga sit ka do hen kalaga di masing yammi na lengak pani na ko thangnaba notice ki lamate de tripura daga tawriba sum uidana khoina even hoji se Jharkhand gi problem leiramne aduna sigi mayam ji smai to busi ju akhoi da laoi hannga leitabani na sigi demography imbalance oirakada posidi am chexelo pheba aguda masi concern ori ji kana kana no da lamji da yelong ngai degi lejarak pami adagi di lamji da yam nangal ngai degi lakpa lamdam sigi miyam ga punjan nagraba assimilate tawgraba ko moising du di soidana sigi pharakna bane si khanga yaningne ba ko aduga aduna ta bakangbu singdu adudi yaningoi adudani ngasai khoi moina smaina ka tholopajida koin common aspiration laknabagi yam nungai ba porama ubu ma tawse adu yenaba lakani adegi di modbina rakini ko ngasi tang manga dengairi yeng batabani adubu Thadou convention ji yamna phatabadi nate adu Thadou gi maraktasu manipur da pasana leinaba manipur gi tungi yafanaba khanba luchingba adegi di akhangai myam jule aduga manipur gi hojilai film jida thugaiba pamba kangbu Thadou manungdasu leitabdi nate ko adu loinabak to majority na manipur gi interest ta thabak tawlingba oiragadi masing khara yamjada du de khoina su moalok dab taina adu in course of time confrontation tawra su moina su mai pak ne di thajadreba masing yamdaba adegi hojilai ba tungi sangraba history si understand tawdaba matam ngaktang khanbagi pot oiragadi ain khanjabada
Thadou convention se thulna phattaba nate it's commendable ka ai phain lojagi okay yam ngai se ekhogi Thadou community singi moi conference la lokhalai ba khongthang sa fa khongthang ne ha ba phone ni thambiri se khogi manipur da khundari ba for khuding angna khogi drugs sin je muthatna ba khogi manipur government na chathar ba war against drug ki khongthang sida sagot mating pang ba siam na tangai ba khongthang amadi oidoni ai oza sir santi da mulak chege khogi hariba convention du dai khogi war against drug amadi NRC chatna hanabagi khongthang sida khogi adi conference tu yan Thadou tribe community singsina sagot kani haba wafam waref ma lokiba hariba lokiba waref se khogi afaba khongthang amani haina loba yabra oza kama yingmi masi practically na tawbadari ya afaba khongthang oidoni ko hojik se Taliban na Afghanistan na pai bidagi drugs se thawa yadre ko adu drugs se thawa yadre adu still America na uji $40 million se every month piri every month ni ko $40 million ya amul paisa ne adu tum Taliban na tha ko dingi piri ko adu play se akoi understand to what yam darkar lai ba ko drugs se thawa ba mu se da koi world ki environment se ma spoil to dunia ba ko adu bu ngasai akhoi na kano ja dhanbi su ya phaja haibi khre ko ana yam cover tau khre ada aina tau bi khre ada aina hajari se sin ngasai gi Thadou se 2021 gi census ki matung na 291,000 muk lai hi ko haji 20 ka 4 yoksal le ba aduna di Thadou haiba kano si akhoi na su radio da su sang na dum lai bani nung do ram da Thadou gi program kai na ko angang mo do sum tar e see akoi Manipur da maximum Thadou se Manipur da leba compared to other states Manipur da maximum lai India da har gadi ko Burma da su leba adubu ngasai moi gi surname da ko Dongyel hariba Dongyel hauki kipgen adagi kadi haitara kha lai di ko I don't remember as of now sum main di Dongyel habisu lai re kipgen habisu lai re hauki habisu lai re adubu hauki haiba sidi ani madi haukip ani PS haukip and that mark the haukip mo ani de leader ni India ri toke hai ka ne ba aduna atai budi hauki positive oiba step amani ko atop khara mana I admire the guts ko mo yi I admire the guts mo ina lepkhalaga yes akoi NRC tawgadabni and then poppy cultivation tawgadabni kathakadabni poppy cultivation se thingadabni company action logadabni kana hari se yamna chauba step amani and I admire I salute the guts ko but then the fact is yamna chauba tribe single tribe hai ta de I think muina tangkhul de su hen male masing se ko aduna si yang kham matam da di muigi da su opinion se different oi ba lai ri ba sida hai se ga sum da hai du dichotomy du lai re ba wari se ko aduna di power pai bu sum aduna sigi wari si kayam na kay kan to godoi no kayam na successful oi godoi no toroi do no have du di matam na pup torani adubu ai gi su ai maitai mani Bangladesh su ai khoi maitai sing lei si nau sing lei Myanmar da su lei ko moi myam sing su khoi Manipur gi ga adum wari sana dana khotna dana adum unai chatlu ba adum unai khotna yauri ko adu tar su 1961 akhoi gi national authority 1951 habani NRC gi date se ko adu bo khoi gi honorable chief minister 1961 bo haibi le ba 61 gi matung da chang pu di maitai ogeyu adagi ke haidara Christian ogeyu Thadou ogeyu kipgen jo bhi hai they are all foreigners as far as I am concerned they are all foreigners and sigi matang sida akhoi gi joram thangana hai bo wari se joram thangana hai bo wari se yam seriously India na larung ne ba ko yam seriously larung ani aduga aise danda dega he will nani ya na jagi do hindi da ha ko torki ne ba ko ida di Thadou oi mana da hai bi apote ko aduga mana compel torga hai bo amta gadi if somebody compelled him hai di ko compel torga nang tau do ya roi kana lei dana ko because it's a very powerful ka ha tara authority am lai ni act ma pass out ni in the US ta ba
बर्मा एक्ट है पास तौरीनी पैसा फंड कनो तौरीनी चाही मंगा फंड से लौथो थमग्रमनी मैं खुबा खुग्रीनी पार्लियामेंट पास तौर मतलब बर्मा एक्ट है को बर्मा एक्ट है नॉर्थ ईस्ट की इलाका से मफम से बर्मा से पुनसलगा डेमोक्रेटिक प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट मोइन मतें पांगनी खोटकनी है स्ट्रेटेजिक मसीगी मफम कानगसी यंगतादी अखोगी सी पोर्ट कसे मोना अदुदा एक्सेस टू सी का लेबा अदगी मोगी मफम बेज म ओयबा अदुम बगी मिलिट्री एंड अप कहता सुपर पावर की जियोपॉलिटिक्स के एंगल याम नहीं खरेबा सी मते सिमा मोना सपोर्ट तौरगा हेक लौगी मतमदा यूएस की कन तौरगा अदना सदैसिदा मसागी लीडरसिंग दो दी मोदी दे आर हेवीली फंडेड मोदी मयुंग दो क्या सामने नहीं खंदा इमेजिनेशन निको अदुबु करिगुंबा चुरचान पुदागा करिगुंबा सिगी कनोसिनागा मीन यिंबिर तादी पीएस हाउकी की युमदो कमाई सागे यंगती यिंबियो फोटो उंदा थाबिरो को यिंग जगे ओजा ए हजिसे को मोगी दी डेवलपमेंट के अंग पाव मोना थोए सोमना खंददी करिबा ग्लेरी का नुबीदनो कॉल व्हाई ओनली 10% गिवन टू द हिल्स काइन हाइरिबा बजेट तक नतराना अदु येंगु मतमददी सोमना खंदगी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ओइलर में ngarang han news paper da hai pad ai kan law gi bane ba ina ISTV da su si me am jeng to pubir ona aduga khoi gi aina hu haijeri se ai muk request to je khoi ministry se da su mu request to je ba hills and tribal affair da pesa kya lo to thambi ge se si mu so news paper da piro ba akhoi ju khang ge me am kham je ge no transparency tu khang na se ba khang ka du da den कौन कितना पानी में है दो अखोई हिंदी दाइबम नहीं देना को अदु खंगदोइने बा अंधेरा दा अममबददी थंबिदबा को अदुगा मसागी मोइगे फुरुप अमना with lot of guts अखोइन हाइदना को कि अखोई NRC accept तौगनी and करिबा मसागी poppy cultivation war on drugs सिदा अखोइ सु we will अखोइ खोंजन चंगंगनी हाइचा सिदि यामना का हेतारा appreciate तौई aina appreciate तौजै अदुगा सी with letter and spirit ता को सी से तौबिरक पतारगदी it's very good but then whole of the community मोइ community मयाम दो लोइन याउदोइरा objection लेदोइरा that is matong gi matung na yeng tare ko thank you ID lairiba keno sida khogi karambana kayam sumi pono karambana kana tori buna haiba sidi matang gi matung na dum yeng batar ha ofam ni matang se oza santa dalak che goza thado frup se khogi mokhogi press statement da yari se khogi yellow frup ama oibatan na tana khogi 1881 gi census ki matung ina lamdam ski khwaidagi job of frup amani habani duga cookie ga manade manipur da khogi ST list gi any cookie haba wahi ase lawthokadabane mase 2003 da political gi khudong chaba longnaba semjin kibani haba yamna strongly claim tawbo wafam am so fudoi swai matang study uza kamani yingbe ya akoi na gom keno se manipur gi wadana dana ko notice ta some of the Indian constitution gi manung da akoi na tribal gi issue se hek la kan da akoi na तोंगान बा बोई की स्कॉलर्स सिंग आय ट्राइबल की स्कॉलर्स सिंग ने इरंबा लाइरिक सिंग जिदा को मोइने उतना बा होनरी से कइनो है ना मरु होइना मोइने उतना बा होनरी से लम सिगा मी सिगा लइबा कनेक्शन से कई गुंबा पॉलिटिकली नत्रगा कॉन्स्टिट्यूशन अमा नत्रगा कंट्री अमा की लॉ अमना संसल लगा मधुगी लॉ दो अप्लाई तो को मतमदा ngасai लम सिगा ट्राइबल की मी है ताई मी सिगा लेनाबा कनेक्शन से तब के तौर पर तारगदी मधुना कोई आइडेंटिटी शो है हमने कोई याम क्लियर करता है तारदी को याम चंबो वाई दने याम थिन प्लेन वर्ड्स अदुना कमाइन तो गेदा मोइना आइजे एंसेस्ट्रल लैंड की वाफम लाइजे काय दगी लाके है कांदा ngасai की अखोई की मनी मोइना अखोई हाना निंथौ पालिङै मतमदा ट्राइब ओइना मी याम तादिङै ददी पगया या भाई तारे को aina swai de lezu nang na swai de lezu ningtho amna ga dum la ga nang lam je de abo ne mit na ubji nang oi jaro ga ha ga ade khonang jo nang oi jaro ai dum jai to do population yam kala ga na development oi ba se 1800 AD matung 1900 1950s ki swai de di development ki prospects se pura tongan gre ba sai economy adegi development adegi malem se technology sa khol ki pixel lak pa stage am tonga le ba du na sai ki kamai la ke hai ga da thadou haiba group sina ngसाइगे ओजादर बे हाइबीबा कुकी रेबिलियन की मतुंग दा हाना थादोगी ओरम बसे कुकी हाइबा बैनर की मनुंग दा चंगा कांदा अखोइ जे खरा कायनी मतम खरा अखोइ की पॉपुलेशन जे मी मसिंग दो याम खता गदी अखोइ लैंड दुगा मी दुगी कनेक्शन दो याम चाउनो उतप यानबा ना
ngasai cookie hai banner ji manung da sangu ba man ba tare ai opinion ni ko aina thado do blame to na te ai opinion ni personal ni ko se ai personal opinion ni lalam su ai subject to correction ko ai ngana ko mamna su dum chum thok bu jo aduni matung da hojik se kai to ge da 2000 kano se akoi gi 1947 India da koi til le 1950 le re 1960 70 adigi ngasai gi ai ba 19 kano da akoi gi any cookie si changre any cookie changi da moi gi site gi matam du su vote ka mi yaw ngane object ta hok de ba ko adobu hojik lai ba international conflict ade arena sida Indian constitution makun manung da le rakwa den ngasai gi cookie gi banner sina phudorei ba pangan sida ngasai gi aina sum kan meda sai cookie banner sida moi se lining daba makti oram do mande adubu victim target to pagi oira ka do male engam na sai akoi mem se chamana na ngasi ke no ke te wa su na te ko nagari du same case ni ko akoi gi paumai ade adu da lai mem se ko akoi gi even jailong se ana naga manu yaw mini moi jailong aina to ana se to ga si jailong body jailong union re jailong united fund ka na to kale mem je land and the tribal people gi connection jida realize to ineva have the constitution jina akoi de piri protection je ngaranga ju jailong gi ju achaw mi pham ma delhi de kanum pham medana oja ko madi so moi reform to weba akoi lamga akoi gi indigenous akoi gi isagi lamga akoi gi ancestral land ai wai je yam to in si na bagi pot ama laga ngasai ancestral land duga keno siga community siga connect to kanda ngasai ai na to ina je ba linguistic oi ba map ama sem na ba honra ko se ko sigi pot ne lai je da hosigi oi na di kamain to ge kanda akoi gi BJP na pala matung adai pan de ngai mamang adagi ngasai gi huji ki lai ba original scenario sida international media da cookie gi matang da tawre ba exposure ma mama then Burma ga kano gi akoi gi drug ki lainari ba nexus ma mama then akoi gi Assam rifle na border ga to boda so gi ma mama southern population la ko ma mama si gi po chi yeng kan da thadau gi oina di akoi ji 2027 da kari ai ne akoi gi census loi matung da delimitation je to boda moi di to ko ge so ai ai wa kan moi ka sok to reng gale man di delimitation je to kan moi population je yam mani ko whether we remain cookie or not it doesn't matter da ka lai ba kai na ta di akoi moi population je nearly 3 lakh kare na lai ram ni na at least 1 to 2 constitution di moi banner manung da lai gi di adu di control to ngam ne ba adu ga mamang gi election ani da akoi gi state maru ena notice da Kashmir ga Manipur ga state ka da di kano se akoi gi census se delay to gi ba kano Supreme Court order matung ina ma delay to ga matung da di ngasai gi cookie sing sigi ngasai gi akoi gi border line je exposure oi ba duga moina manung da changa kan da ngasai gi taw jawai khoi myam ngasai khana me PS of ki boy kai wai adagi mayam sina cookie gi banner manung sida tongan ba angle ama da changa kan da ngasai gi political dominance ama launa ba madu gi banner manung da hai tare ko madu gi political dominance launa ba khona ko da kano gi any cookie guy je changsan ma da mayam yanaraga hapsan gi ne ba akoi gi government ji yarga apri ne ba adu matam da akoi even maitai gi se so mayam su yam ka an objection ka su lai da ma ne ba ede yae da akoi kai machine ga tani ga adu bo suddenly si gi crisis se thola gan da di delimitation naksala gan da tapna study to kala gan da ai masi gi maran ja masi gi khangau da ba CSO jing jina khangau da maran ja ai kana da maran sining gi ha kan da matam du le ba Manipur administrative services ta leiba IS officer IPS officer dagi ngasai gi MCS officer mayam jida yam chauma lam sininge ba politically moina government matam nu pan ba lenga tuna yathoki ta su ko administration dai di lik ora yam ne ba CSO sing da dai activist sing da akoi yam akoi ja hoi matam yam kanna activist oi ni adu dai lik ora pya ba si po che ko adu likam da ora te ba si eni ku ki si yaw gi jana yam sumaina to kani si ora kani ga administration dai loi khangam ne ba maram di pham ni ne khangam ne ba adu masi amata lik ora te ba si nuai ta ba ngasi khangai ne ba ko da ngasai gi thadau wai ba community na 3 lakh hen ba mi leiba masing sida ngasai gi illegal immigrant nataga drug lord sing na dominate to ta di ai oi ta su ai cookie ne haini ga roi ba yam cheng na ha ko adu various document de yeng da ga di sum adi research document me am de yeng adi thadau na ngangi ba loan si ga atopa fu cookie nakna ba ngang ba loan ga khar loi naknai adu thadau masa si su cookie thadau cookie group ai na ko to we ba research paper me am de ko adu ngasi kai maram gi no ma hoina
ngasai kenoda kuki haiba group sidagi kitang silent tawthokanda akhoi di manipur gi indigenous people ni akhoi 18 swai dagi lakpani aduga akhoina kenoda 1956 ki kenogi schedule caste schedule tribe ki presidential gazette ta akhoi gi thadou haiba tribe se akhoi schedule tribe ta changimni kaina history je amu repeat tawrei je wari lirak pai maram je ngasai gi narco terrorist amadi ngasai gi kenosina illegal immigrants in hena political dominant oirakanda अखोई याम गबो पॉपुलेशन जे मोई मखादा अखोई चटकदरा हाइबगी वाखंदो लातना डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव ता सोयरकपा देन एनी कुकी आइबा वाई जिना मदुरे चंगकपदा उरकपा अदु फैक्टर मैम दुने नेना लौजै हाइतारे को अदुगा अहन मराउन जिदा इना लोइसलकपदा थमजनी जे कैनो गांदा अखोई स्टेट सिदा मसाई इना होपदा हाइजेदो अखोई मसाई कैनो से कुकी की ग्रुप से मसीगी यामना हाइसिंगबा हाइतारे को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ता लेबा मीसिंग जे आइना सिबो अखोई चाहिए यामुदी नत्री अदुसु ngasibaуда akoina activist oi lakpasida ko any discussion ama akoigi any chief minister oisino natra state ki favor da legedaba anything discuss taw kanda madu ngasai aina ahamda panjagi ba lamga miga sigi marakta lapna kadaba tribal gi lamai tare ko moina moi ide ancestral lamai je thodok leibam di tok taw ne taw bodabu moina sum khundara leirabani na tribal gi moi gi jaga duga lam duga mi duga lapna kadaba mawong ama constitutionally samna da keno se lamje patata se bu haisu natraga lamse gomena keno oil drilling tawni mo haisu ama bu haisu lamduga mi go hek lamne kadaba ma mi mo uganda keno se tribal gi oiba card se ekta sanare ba sigi card se sanar ko sigi mamje bisi kai thengda ge ganda akoi gi administration gi manung da leiba keno sina officer mayam sina maruina kuki mayam sina makoina keno se document jing je leak oi thoga moi gi CSO jing da even funding bau piraga fund bau pitho ganda si hayeng cabinet si pukhalane aduna hileria committee da si tawena noi press ta thoro adu toro warm up toro puthok bangam dana ba khona bagi keno se tactics se moi yam lai sane ba adu laibak tv ke no hega na idea of manipur gi manungda akoina manipur gi wakhalon da lei ba laigale so hi besing jina mai magi pham do pai ga na moi dagi akoi gi CSO civil keno civic program jida CSO sing da likam to erakte ba akoina thagai se only khabar yawa ga nga tane ba natraga pass taw ga natraga pass taw dore ya ba ma chawak ma government gi resolution gu mangasi meeting am phang re khabar yawa kan kang more adu mamang da akoi da kaim khang ngam de ba si poche mai ba nung si bese hai boni hoi akoi gi illegal immigrants sing je akoi gi yekna bani taw tabu akoi gi achau ba yekna budi akoi mar ta su lei ba kaino di masi gi keno any kuki ya ba chang gi se kari oi rekto no se khangi bani kelo bai thingam de thangjing do maming ngam ba matam da ki hata ya thobu kari gi no adagi masai gi keno gi indigenous tribe ma mama maming se indigenous tribe ma amsi gi list ta sina ganda banner ma oi na heta akoi na samna da kabui ena le madagi jailong on se jailong se jailong ena on matam sida kabui hariba sidagi recognize keno se kabui kanguda hangambra ngamdabra akoi government jina akoi constitution jina mai moya kanda ai se samna da ai se nahakpam ne ko ai nahakpam je ni lising taruk tere ka sugala ga di ai judum purubam ni gaina hai da akoi nahakpam je swain taw da schedule caste ne akoi di swai hok pani ga ni si beng tring loi sala judum government jida ai gi mi yam leida de dum changal laga nahakpam je schedule caste ne gaina dum schedule caste list na nahakpam je haijal lo OBC oi la je gaina heta politically yabagi mawng ma akoi state sida lei ai tare ko masi na mara moya kanda ngasi thadou gi kenosina ichinaw singchina madugi miyeng do sana urakpa haidra natraga akoi se kedobagi population yamna akoi kasu politically sokadaw leite economically akoi sokadaw leite akoi lanjine na sogale aduna akoi gi 2 lakh some 3.5 lakh se lotho gita di another 3.5 lakh to di mayam gi ngasai gi paite adu da loina mar adu da machem se chakhi bi matam da ngasai gi leader aseng mudi masing khwai yam du oi gedam ne ko adu oi da bida illegal immigrant adagi ngasai gi silent occupy ga ai ba adagi kenogi akoi gi Panellists ga ai ba ngasai gi karam no matam da manipur sang gi no kamai citizen phang gi mo khang da kanguna leader oi rakpa si gi reaction ne na is maina thamjage okay yam nungai se akoi gi yam chumna phongdo pikre akhoi gi ngarang thokriba press statement sida yaw ki bam koi objective manga khak yawe harib objective manga do gi manung da khoi gi thadou gi leaders sing haitare students gi leaders sing khoi gi civil amadi human rights ki gender leaders sing da khoi gi anti thadou elements sing sina khoi gi violence ki thabak chatharak pasiamna serious oina concern to gi wafam phongdo ki especially khoi gi particularly kuki supremacy sing sina violence ki thabak chatharak pasida yamna yaning da ba phongdo ki basi yari sigamari lenen
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯗꯧ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BJP ꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯛꯁꯄꯔꯁꯟ ꯁꯣꯔꯤꯕ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜ ꯂꯝꯖꯥꯊꯥꯡ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞ ꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯌꯨꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯍꯧꯔꯛꯄ 2023 ꯒꯤ ꯃꯦ 7 ꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯨꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈꯤꯕ ꯃꯩ ꯊꯥꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ 24 ꯒꯤ ꯑꯣꯒꯁꯠ ꯒꯤ 25 ꯑꯃꯗꯤ 31 ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯊꯪ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈꯤꯕ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯊꯥꯗꯧꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯠꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯨꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯙꯅꯕꯤꯔꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯥꯗꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯥꯗꯧ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯅꯁꯨ ꯊꯥꯗꯧꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯠ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯉꯣꯟ ꯃꯥꯏ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯊꯥꯗꯧꯁꯦ ꯅꯝꯗꯅ ꯀꯨꯀꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯝꯗꯅ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥꯗꯧꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯝꯊꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒ ꯄꯨꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯗꯨꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯗ ꯆꯟ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯂꯩꯄꯣꯟꯇꯦꯗꯅ ꯗꯦꯠ ꯏꯁ nomenclature given by British ꯁꯥꯍꯦꯕꯅ ꯊꯣꯟꯕ ꯃꯤꯡꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯑꯗꯨ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯅꯕꯁꯤꯁꯨ खितंग बेरानेबा साहेब ब्रिटिशना थोनबा बदि कनुसिंगना ब्रिटिशर्सन थोनबा मिंगनी अखोई नागाजुनी दनाबा नोमेनक्लेचर निको अखोई जु मणिपुरी ने थोनबिरम जो मपान गिनी दा अदा अखोई की हम नुआइजे मपान की एक्सटर्नल फोर्स सिंगना थोनबा मिंग सिंगदु नंबो पोरगन अखोई आइडेंटिटी सागलिसे वी आर फाइटिंग ईच अदर माइदे कइनोदा अखोई आइडेंटिटी जे साइगी अतोपना थोनबा मितोमना थोनबा मिंगदु प्रोटेक्शन की दमकता अखोइना आइडेंटिटी सागलिनेबा अदुगा तसिंगमदी colonial interpretation of land, colonial interpretation of hill, river, mountain, forest खिननी खरा अखोगी येलो मी की interpretation दे अखोगी कनो सिलम जी अखोइदा चिंग पार्ट तुरिन गजे अखोगी इमा इपा दोना अखोइना याम significant ओइरजाने अदुनबु इमानी इपानी गाइन हाइसे अरे उपाल उपाल में आंगजे अखोइना अखोइगी इमुंग मनुंगी फैमिली मेंबर्स दोना लोई उजाने अखोई इंडिजिनस पीपल की इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिसोर्स एंड लैंड से अदुना ने मालम के ने इंडिजिनस पीपल सिंग माइ लम ग सोप ग याद्रिस अद द सेम थिंग अखोइसु आइडिया ऑफ मणिपुर ना लेसी सही खरागी वा नते दना से मसिंग थीबंग हमदब सही देगी नेबल लाइसे को अदुजु थुगाई ngam ponte unbreakable को अदा मसीद थ्रेटन तौबसिदी अदुम खरदी प्रॉब्लम लेरनी हाइदी याम चावबा कॉन्फ्लिक्टी अदुम लेभम थेबा अदा होय मियोयबगी मागी खुनताबसिदी चन को माना अखोइना कराय तारे मी जेता मफम दे लेरनिबा एबोरिजिनल दु हेक्ता तौरगन नतबा इन कोर्स ऑफ टाइम माय मतंगी मतुंगिना लाख खोटपा अमा तौबदे दुम लेनी को अदुबु मदु मागी मतम याम सांग कुइना लीना लेरपदुने बखोइना येलोमी गाइना खोइना मु कोंजनबे यारिसेको अदुगा यामना अथेंगबदा चंगपदुदी खोइना अदुदना इलीगल इमिग्रेंट्स काइरबा अदगिदी डेमोग्राफिक इम्बैलेंस ओरपगी प्रॉब्लम लेरकांदा खोइना एनआरसी तबुदा खोइना मागी डेडलाइन द पिरेसी अदि 2000 अदु गदमनी अदा गदमनी तंगरेजिको 61 ओगदमने हाइसु यावरे सरकार 71 अखोइना 51 हाइरे सरकार 61 हाइरेको सुमाइना का लाइजी मिटोप चंगबैनेबो इन शॉर्ट को अदा चंगैबा मिटोप मयाम जिंगसी मागी पॉलिटिकल एजेंडा दुगी मतुन पुन्ना भोनरकनी अदु पुन्ना भोनबदा अम्ब्रेला म सेम भोरकनी को अदुगा यामरोइना इथनिक नेशनलिज्म की वाखंजी लाखरदी इथनिक नेशनलिज्म द यावरस द केम नते अखोई मयाम जी पुन्ना लेबसी अतोपना डिस्टर्ब तौदनबा अखोई की कल्चर अखोई की ट्रेडिशन दे अखोई रिलीजन करी करी मयाम जी दा अकाय पिरक्तनबा अखोई से तोगान लेगदबने सी कतने मोइदे सिदे न केम लेते अदुमकी पोसी मोइदा तारगदी साइगी मणिपुर गोइना लाइबक थीबा हाइबा तारे अखोई हान लेम ऑल नेशन जिदा इंडिया न्यू नेशन की इम्पोजिशन तौरपद अखोद प्रॉब्लम लेना अखोद प्रॉब्लम लेको प्रॉब्लम लेबसीदा मधुगी प्रॉब्लम मैम
confrontation tongna bu hona bo ade laiba magi anoba system jigi political system jita khoi je changna bu hona bada as a actor work tongna bu hona bo akoi da problem di mayam amadi laib ko awda sigi jita koi na sum yeng bakanda asagi lairami ba mayam jingina magi amato bagi se unity ki wakhan adegi di karaitare common interest leiba ade common political aspiration leiba aduguma de problem na teb sidi jat tongan da ba di dharma tongan da ba kaim na teb if we have common political aspiration ko akoi da common political aspiration ma common interest ma layer di sidi problem ni na teb auda kwaidigi maru oiba yam chawna madugi mau khangu dom lai sina value sharing habisina lamma sagalak matamda lamdugi miyamna kaunadrije masi kaimbogi nate value sharing torpai ne se matamda singi sinau singa tamgi sinau singa ani gi magi symbiotic relationship kale misi yam tangma pot amane kaungna bazante ngai semba gaisi adu miyam dugi laigriba mai bonding do adu uhouda ba haitare adu khangouda ba adugi relationship to understand tauda ba aduga symbiotic relationship ni ga je khangouda ba adugumba miduna di is nothing and thugai ning bagi wakan khan laga thugai ge ga ju khan bada mongonda without any hesitation nungai ta kam poiba aduga mongonda di kari hai do no adugumba gi tangra mari du makoi da di leibjante ba aduga adugumba mari lehoba ade value sharing torok pako kanana bu thaina akoi gi akhoi akhangai myam jina mot pibada even Constantina iba magi Meru the mountain do adama hai there is no valley without hill and there is no hills without valley hill valley relationship to ngalingai gi symbiotic relationship to understand to bugi neba aduna neba koi punna kumai phiong kari saruk yadana khotana mama loi tormi myam jing ko ada adudagi thaidoga masi eta thugairge it's nothing si bonding si kaim nate gan khanba adegi di adu ate moki nate ba maduda dum khangeba who are them in a question to kanda hojiki haiba relationship hojiki haiba magi hogi bagi yamna chet khaba langla myam du khangdaba mi ngakana adumai laga adumai tawbuneba adai dane ba khoina yam chawba mungna ba machangi haije masi mungna da bagya ponte ba si confrontation to da ponte aruda madu to haudragadi akhoi gi su hojiki magi idea of manipur du loire dena ko ada adugi ngak sena ba gedam ta khoina adui confrontation to na ba khona ba adu dane bo jilai ba keno sing se ko ada sida amuk yengba ya ba sina khoina keno se khoi gi kare haitare se hoji ino no pusalaga ladumana ga ta September ga mari duda America gi keno sida mana maroina Indiana police mana ngang bu daga khoi jo chin kuki gi tongan balam magi jelengam gumba moina jawgam gumba ga haiba ga du yamna oithokpa yabagi mong daga lam ahum jida akhoi kanglup sing tongan leigrabji it's completely unjust ka hairisi aidi tongan ba government na tongan ba lamda akhoi gi same community si swai to buji nungai te masi punjalakani aduga under one karata government amai makhada akhoi lerakani ga na mana hairisi mana si hairisi yam pong na hairisi aidi India da su mangi January mari da prime minister wari sab da suma thamigo ada sigi ga thamaisi yam chambanate ba chambanate di hojiki thugai bodo gi manungda sine ju khoigi wakhalon ma pi ni mayam jida aduga oithokpa yabagi possibility ga lehan bagi monga de pi ne ba aduda mu USA ga pusalai ne ba USA da magi khoigi Bangladesh ki che maroina Islamic dharma chatpa Southeast Asia ki Buddhist chatpa India ki Hindu chatpa si marak sida Christian state purely ama form to jimana pami adun funding to kholi yam naksana na chatli gaina tori myam jingse yamna akhoi da di loina bak se challenges ni and threat ne adu masi myam jingse yengjaraga aina khanjabada di san akhoi si hojik se karigumba
tasengna Thadou kamu desu hoi cookie superiority da madugi umbrella da consen busu yarongani aduna tabusu yarongani aduga chingi leiba ichinau mayam ji khoi na su loina baksi heta phatre gaina lobu yaroi manipur haiba manipur ji sagalana bhona bada moigi contribution jaudi habi yaroi history gi ayamba saruk tasu any movement do gera land do gera ama do gera moi su contribution leitabdi natte natra awda simaina akhoi apun bagi posi sagalaga han gi manipur do madu tek ta kaidna thamning bagi wakhalon leidana lakpa mayam york pajingse masidi akhoi na su welcome to do ne ba aduga madugi wakhalon du yamagane ba khoina ngasagi tongan lening ba tongan khanba kangbujing du masing sumsum handaragadi sagi idea manipur ju kanba ngambagi polleidina ada moiro aina lusilapus haining se akhoi myam jingse amaga smaina khaidok khaijin adu ada sigi confrontation ji karim ta kanaroi si tasal je ko this tasal is useless at all see it's not commendable at all kariginoida aina khanjabadadi akhoi Fadoise, let us live together and let us grow together, let us develop together, and let us fight whatever that is against the deviation of the willingness of the masses. Kaina, akoi the idea ka laga pull laga thenabagi wakhan ka laga di yes Manipur ki future laine law neba. Adugum bagi wakhan omdu the khakra subscribe to rokpa the khakra naksal lakpo ragadi. Patti habadi adi thana ko ada khoina ju madu toruna ba ju hona ga dong ne ba ada khoina ju pa inte inthokpa gi mong du di nuai te dana German je kyamu nuai na de da wall khar ne Berlin wall na sekpol thugai ra pulli ne ba ada khoi sekpol ju lebi na te dana ko khoi di wakhan gi ko ki sekpol ngak ta ne ba ai bana dum thugai bi abja ne ba amase khoi khara yamna positive boina yengbuju sangbra na tamai thamjin okay yam nungai se leiriba situation sida habitare khoi gi hojik su khoi gi ongoing crisis yauzima adum solution purakpa ngamdana adum chatharaga sulai mani aduna khoi hojik amaga kanu tobing moda khoi gi punna sagat minaba punna lai minaba sina khwadagi afaba khongthang amo oigani haba wafundre emasang je oda do nate ko illegal immigrants bi am do nate ko immigrants na taba to ba du khai do khraga okay emata se sir santi tam lak sage khoi gi thoklei ba press statement se khoi nakal ani thokna ne khoi thoklei ba se khoi gi Thadou in B general headquarters ama aduga Thadou gi somda Guwahati da pangthoki ba conclave convention gi press statement ama ani news tholei ba se du itaragadi amana support to bune khoi gi Manipur government na paikhalai ba khoi gi program sing hai tare war against drug adu NRC leriba sing sida support to bune aduga amana amo hariba convention du da khoi gi form to ki ba Thadou in B Manipur se khoi gi janaba yaro khoi gi knowledge samta leram dana form ki bane form to ki bane du na janaba yaro habani adu itaradi makhoi masel gi marak ta so hojik se adum di punsan na bagi pot se ama yaudri to khaina dum tari haina lobu yabra adu itaragadi statement ani sida karam bagi wano khoina lodori ba question du ne july sir kamai yengwe si wari se I am bluntly thamjarang ge ko NRC akhoi support tawgani drug thaba se akhoi yaroi war against drug have se akhoi sigi akhoi will go for it hai se si sina ne asingba mi ko asingba mi Shantikuma mi 1961 akhoi gi honorable chief minister na hairi do adu matung da lakpa mi adu mamang da lakpa mi oram doini ayamana ko adu ne ata yadriba kangbudo adudo in due course of time moi sidi hojik ne funding phangi ba ko aina sa haijabno ahambagi da aina haijabdo moi mayum sin dong ji yengu so leader sing dugi ai udri ko kana gumbana kharena na mase aina haise mo su yengani dana youtube to su yengani dana ai haise moi yum sin do kamai to gi yengbiyo ba aduga khangni ba bhab da ne ba aduna furup Thadou oibasina khwaidi chawba masai ojana haibigibdo oja yam chumba wafam ne ba ko oja dhanabin haibigibdo British na thamamba matamda identification do adu khangna bagi ne ba ethnicity da similarity leiba kamu dubu cookie na tamame adagi ethnicity da manaba khurup to adu nagan tamame aduga akoi gisu salai tare leina ha adu salai tare possible maite yen tamir mo wane ba ko so we were all tribes basically as far the British were concerned we were all tribes now idea Manipur sa
idea manipur acha idea manipur gi matang da kitang haijage si haiding da kan ta haijauge ko ngasai gi koi santa na ibon haibi gi do ngasai gi amta thurok te haise थोरते हाइसिगी थोरते हाइबदी सिमा चेंज तोगिबा मतमदा दगी सिमा हपचल लपा मतमदा एनी कुकी एनी मिजो काइन हापैदना अखोइगी एनी थबक तो मतमदा मसी कइगिनो बो साइगिना मतुन द फमिदो मतुन द फमगा समाना कोलम पाइबम लेरिबको अदुनिबा मीन्स एनी कुकी काइन हारमिबा एनी जोगा हारमिदो अदुदि थादौनेबा असेमोइदि टी किगिन हापमबनेबा 1972 की ममांग दा को यामना हापम खरेबा माना इवन मसागी रिफ्यूजी लाकपम याम सिंगसे मसी जो अखोई की मणिपुर गवर्नमेंट औ पुथोपि दि पाप तादौने पुथोपि तरक्ति से कई न्यूज़ पेपर दा को हाबिरो लोय खंगबा नो लोय खंगबा नाउ लोय खंगबा से कई नो बु रिफ्यूजी लेरमेबा ममांग दा 72 की ममांग दा स्टेटहुड तादिंगे मतम सिदा ममांग दा लेरमसे स्टेटहुड तादिंगे दि यूनियन टेरिटरी ओरिंगे मतम दि दिल्ली की डायरेक्ट कंट्रोल नेबा अदुदा लेमिसे कमिश्नर याबदुना कंट्रोल तौबनेबा को अदुई तारदी मसाइगी सिर लेमिबा कना कनानु हाबदो अदुना कना कना ओंथुखरगे कना कना सेटल तौखरगे इंडिया गवर्नमेंट ना परमिशन पीखरब्रो हाबदो अदु मतमददी महमराबु खंगपोते इंडिया ओइना ब्रिटिश से लोहुम मतमदा नोटिस ता समाइ लेहेजे अदु मतम कम्युनिकेशन सु लेते चटपदसु याम वादोइनी फोन सिबो अखोइनो फनाम चावरो मतुंग दो फोन काय हता एचडी तौबदा लाइन लेपनै example ni ko ai cha it was very remote adu matam tu da akoina central government da sum blame taw ya pote ba now idea manipur am haje masagi kanu sida aina sima idea manipur ya yam haibe yam da ka leire ai kanu sida ko aduna masagi ti ki bien na adu gi mayam du di sort out taw gre ba any cookie na ta any jo du da ha pre ba ko basically ko adu bu yam ngara handa we ba ngara handa gi wari kotu what is kotu नागादगी मोई कन लोब्रो हाइदी ट्राइबल कई यूनिटी है बरा माइसे को ट्राइबल नो पल्लीबा कमिटी और ट्राइबल यूनिटी हाइदी बको ट्राइबल है यूनिटी से नवास योब्रो अदि नागा इचिन नाउ सिदगी मोई ओके लोब्रो एंड ओके लोग दता गदि सि न्यूज़ पेपर दा हाकी ब्रो और न्यूज़ पेपर दा हाकी दा हाक ग्राम न्यूज़ पेपर दा हाकी गे सि याम जन दका ले आईटीएलएफ सुना दुंगाई आईटीएलएफ indigenous habam su yaure tribal habam su yaure ko adu indigenous mo khoi honorable chief minister bu yare khale se ko adu ya achang badi correct nate adu ta su indigenous tribal hamu yaure ba leaders forum manum hari tribal hamu yaure ba ine indigenous cookie leaders forum haiga dabne ba ko aigi mota ade amasi su kotu haigi su ko ku haiga dabne ba I don't recognize kotu and the ITLF. As far as I am concerned, I will recognize as Koku and the IKLF. It should have been like this. Actually, yamna akhoi ki kano di yamna soiba ma leiba seida. Si me am si de matam da register do bro sibo. Register tawta la di adi news paper da tong do ina. Yes. Thoku matam da akhoi kam news paper thoki ke kanam uhok bra. Ko si yam daka leiba si ne no ko. Now idea Manipur se ayam ta haije ko. Idea Manipur se akhoi Manipur se 1891 da British na completely capture tawrabne ko 1891 da pura completely capture tawre haibadi agreement sign tawno tamda ngasagi Bhutan daga attack tawrga tawbo adum manati ko Sikkim daga attack tawrga Sikkim se capture tawre kai tawrga agreement sign tawno bunte Manipur ki case tadi pura land soknarga completely capture tawrga ngasagi moina lawraga tawre ni thomna kana oidono haibagi terms bo moi aduda dictator leiba dum tamda aduna ngasagi akhoi महाराज दो को चाही तराबु सुद्री मारे माग मतम दो को आई हुई निंगचंद्रे अखoi अदु महाराज चंद्रगिति उरंगनी नतरोदा चंद्रगिति ओब चाही तराम की अंगांग ममन हापीने को बिकॉज़ मोइन कंप्लीटली कैप्चर तौखरेबा अदु तौखर मतम द मोइन लेंगा की तौ पर ला मतम सिदा द मैग्नानिमिटी आई वुड से मैग्नानिमिटी ऑफ द ब्रिटिश वाज दैट सिने आई हाइदु से को ब्रिटिश ता अखoi की मणिपुर दा निंगथौ से लेंगा के मांग हलेबा मोइन कंप्लीटली कैप्चर तौ सो निंगथौ से लेंगा आले अदुना निंगथौ से लेंगा को तमदि कमाय तौगे बु अमगा खुन खनब तारसु निंगथौ से चलगा माना समदा नैबा है अदु तौ याब्रा आर्मी थाई अखोई की याम फबमना निंगथौ की यामना प्लस पॉइंट अमना अखोई द पोनी सिंगसे
masi poni si am yoksan yokai bilong ni ngasi ju ko moi na ne akhoi mai ke gi kanu se history se akhoi gi se ka hai tare bol me to thamam se poni si akhoi na ne am nuksi na ne yopi ga dam ni ko simai thamjage me am da government ji side gi praja gi side gi akhoi poni si muthat ta na ba khona si ngasi bo da akhoi na manipur na ne maming chali se kanu na ni akhoi poni na ni kan poni akhoi manipur da hauri hai kana hai da na ko kanu ka se kangje ka se simati am thamjang ge matang chap da thamjab ni ko now kun namaga khana matamda ngarang han akhoi gi kanu da ukul da khani dana kunani kunani khana no kamna da nami gi si tawu dana ko adu ma taw matam se da akhoi ning thau gi mi tha do ni ha chal kaino ko se taw ning thau ko do ni nang su law na ai kun ning thau do ko ga kai gi no na jo khana ya ya de nang su kong wa yin do ni ba ko so that was idea of manipur so when sigi idea of manipur se ning thau nga athama me ba dum matamda ko ning thau da kanu pirami masigi kanu se piraga ning thau was free to do it hai se adu tawrum he ko adu tawrum basida aduna ai gi british ki adu da ina ka hai tare appreciate tawjaba hai tare ning thau da free ona ma pibiram do ko now adu matung se da kamai to gebu independence salang ta matam da independent tare ning thau gi makha da leire mana kanu ga assembly ga phame ko assembly pham da ni thok se yam phaba mi msu oya dum tam da adu da mana dawri se magi minister aham da election taw da na aham khoi aham happy se person kan oil taw kan da happy se election taw dinga da adu matung da election taw do ni ko mo kan chai ini simunung sida election taw dinga da happy se major bob cutting hoi ga hap ta na person ga prime minister ga oi da na adagi kai hai tare akoi gi tik ki bien hoi moi party se lo na adagi akoi gi muslim izina om jo hap ta na yamna kai hai tare broad minded ona from all community man hapga do tawme ba so that was idea of manipur by the king again adu matam da su ko adagi di election taw matung da su the first election do taw matung da first kanu se masai gi kai hai tare speaker of manipur se kanu ne ba cookie ne ba ko mai machan pi ga aiga wo kan thoni am han ne ncc yaw magi mana engon da mail ga tharaki mai maming do thangthum hai bra kanu hai bani mai maming se ko first kanu se speaker of manipur se adwai tok dana adegi pangan so happy adegi cookie happy naga happy adona yamna balance ona idea of manipur se the king maintained it ko maintain to thamai me adubo after the merger to matam dadi there was a akhoi gi kanu sida masagi idea of manipur se idea of manipur failed because of two reasons reason ani gi matung ina idea of manipur se fail obisna ngasi bodum fail oire ba ai gi mone sina see we can discuss it in due course of time ai gi mone ahambada ai gi mot da tawda si kainu ya ga si kainu free oi gabnina kanana control tawgani haba sima leitre ko kanana control tawgani on this aspect service da yamna strongly leitre the mainland india sisu moisu they are also settling down habidi british na thado chakhi matam dang sagi sasan me amdo masi settling down tawrini aduda sibo kamana settling down to jo shubo example haije ko mayam ganu oiboina akhoi ge army chief oibo jo jola ni no ha ba brigadier amda brigadier akhoi ge singji na lebo ko maharaja ma mangon da ha ba akhoi ge anova country ni na akhoi ge chief of army staff se kanu jo onse british am oil je ha na ada akhoi ge kanu sina brigadier singji na man ha ba jola ni da akhoi ge anova country ni na akhoi prime minister su british se lo se ha ba adedi mana see real fact ni ko ya je adedi mo mana prime minister mo haire ba jola ni na adu nang wero hayo adu mana hai akhoi army gi decorum gi matung ina no angon da gi senior ba angon da yamna hena competent oi ba akhoi gi thimaya le ri ma oi ga dabani mana hai da thimaya oi gi bajal thimaya ko adu ni wari se ko adu na sai gi mo su akhoi gi mainland india su kan khang da bi ne ba adi som na kan gi notice ki kaim da remote to gre adi khang go da te adu matam da adi mo adagi asum na kan da pakistan gi amu som na kan da partition gi amu to re adi jen ke da mu irang mu thoe adu me anda mo su purak ta mo ni khan bang lam puja na te ba ko adu matam da ngasagi accession dagi matungina british na palamba as it is admani lehu haibadgi lehu budu wane ba ko admana adu label sida adugi chani da assam dagi control tawrini ko assam dagi chief commissioner na control taw ko ni khoi chi part c oramina adu ormatam jang sai idea of manipur se fail way because of two reason my opinion the first reason was that ngasagi kanu se khoi gi kari haini way of life
way of life se different way ba khoi se lei matam da way of life different way have the maitai sin na maitai gi fault na te ko and today also after this I will apologize to the nagas akhoi na khar moi da chukar lan ba khar lei gire ba ko akhoi gi way of life se akhoi siga moi ga ken khenang re ba because of dharma gi matung ina akhoi na amang aseng to ba khot pa khar lawe khot pa si da ne way of life se masi khar khenang re ba aduna differences ama lei gire ba sile so ko but whereas larik hai ba gi di nati maitai na larik hai dana we are ahead of them hai ba gi di nati larik hai ba gi di moi asum na kan de church ta english tammi british na ta iba akhoi gi muiba kai si akhoi gi ai ma gi church so chacharu re ba ya ko somdan la ba church to ai chacharu re yam chawba church mani adu da ma lai tam e adu scholarship bob kathing ka do akhoi gi ni thona 35 rupees thapa man taga scholarship pe ma guwahati da tam e cotton college da gi tam e the first graduate ni ma kanu gi tangkul gi community da first graduate ni adumai to thole ba ko aduna ngachai gi way of life to adu manada da gi khala khena ba mu lai khre difference am lai khre aduna idea of manipur that was again a hindrance and the second one was what second one sina moina tribal ga akhoi na general category da lai ba dum tam ada akhoi shu adu matam tu the general category da lem da na tribe ta ulam da ka at least one more similarity would have been there yes similarity to le hoda bana kai to ge bu akhoi gi anga amana na traga amadu na mana thabuk phanggi ba na traga amadu na class khang da madi tribal ni da madi kota ni da hai du ni hoju bu hai ni I don't want it to say ठीक है आई ngasi adu gi do ai khoi mai hauji akhoi ST oida ta su mai amadagi chin de adu thorok do ai kan tong te pam de ba because it's painful aduna ai haje se ko aduna when will idea of manipur will be successful my opinion that maximum similarity common minimum program kind of politics ta hai se smai tok dana common oiba yamna manabadu oirkanda differences to later kandu da adu the idea of manipur se akhoi adu successful ogani na se ai khanje bako but whereas adu ga ngasai gi bi manang sa hangi bodo adu di ai sum haijege ngasai gi asing na mising do India asi am chawbale ba amni ko ai haijege ko simadi ai su kan tok mani India is a big this thing yamna chawbale ba mani aduga ai gi friend circle khar lejai ko ai gi friend circle khar lejai moi gi turnover sida koi manipur budget ne ai jesi ko manipur gi chahi gi budget se koi manaba khar leiba moi gi annual budget oiba 30,000 crore ga moi annual budget oiba ja ko aduna ya som dadi yamna chaw khre UP daga ai last posting ai UP da ta jare as angak pani ko akhoi somna kan da taw sidi if our attitude is correct aduga sima so ai thamjarum ge ai a party am tagi wangak jab nate akhoi haudagi yebu yeng si independence ki matam akhoi na merge to bodeng asi bodu yeng si khwai dagi kanu sa akhoi manipur da aduga innovation da interest lo ise modi ne ba basically lo ise ko development and various things adagi khoi gi events me ang si conduct to dana wal kai hada world da thoka da event ga si control kai hada conduct to ise aduna akhoi na suda manipur na chakhulakpa nungairakpa adagi khara kai hada progress to pa hebase masi india gi su urkadu ni na adu se anything india gi chakhulakpa kokalakpa act is kind of chakhulakpa se mase country ani na yaning deba country ani se kana no amana US direct beta hajarage amana US amana China China ga propaganda ga magi agenda ga adagi US kam khenai US kan khenai China gi na khenare ko ada if the time will not permit me we'll discuss some other time okay sir thank you ngai se ai mathang se oza san da dong lak se ge hausi lady base ko gi thadau sin se ku gi natti haiba amaga kogi thadau se kuki ni haiba amaga hausi ani ni hausi lady base adu itaragadi ani sigi marakta lady ba moina sanari ba political drama se kai oiduino hausi ga sai sar na habi ki ba adi support or iba government ki policy kai no da support or iba sina asing ba oiduni duga lehori ba sina apang ba oiduni haiba poto taraktura santa gi mi yeng da kama yeng ba government to ba yo kai no government matam sana kai to de kai no hausi ki ti kip gen ha no pa mana soi to na je ma matam na soi to ya bon de kai no government na different channels of file में हम लाल लागतो ने yes जैसे OBC की करी की करागी में हम लाल लागतो ने किप के नमना तो अगर मैं ते में हम येंग ले हो रहा मतलब दूध अदु याद है हाई को हाई में अदु एक्सेप्ट हो तो पोने ये गवर्नमेंट में तो हाई जी के नो जी आई जे तो हाई जी ने जे हंजिंग हाई भी ने को मणिपुर स्टेट रूट फंगे सॉरी कनो इंडिया दा कनो तो कोई हन बगी असेंबली फम गरे अखोई की कॉन्स्टिट्यूशन मतलब दूध मणिपुर की रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन अब लेरम बसे मसी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया दा सुपा पादबिदा सुंकल नंग इंडिया नफूद मर्ज तौबने मणिपुर से अदुना मणिपुर से कल्चरली सोशली करीम तम मर्ज तौगिदेब सी अखोई याव हम चंगेब करीम मर्ज तौदेब
only Indian constitution si manungda adu matungda mo coin tore akoi je ase haibi dumaina election yaure ko aham election tore madu tawbi di Indian political system jira koi ngau gi ne constitution du changre adi IS officer mayam akoi matam du gi ai tare ko civil servant mayam thajale adu India dagi ngasai gi akoi gi Manipur dagi kitang wangna choba India ma da yawram ni na matam du le yamba administrative service mayam jena politician mayam do ngahol laga ko ngahol laga India policy ni dana ngahol laga na India ki political system manung changa Congress ki BJP ki adu ki Indian akoi Manipur jibu India na husik su recognize to Indian war of independence da government of India na khongjom gi Anglo Manipur war jibu British ka koi ga thengna gi je moi celebrate to rane to dena Biren rejit ki phasi to bonu se British ka koi lam dengna gi ne ma thogi ala halini India re celebrate to dena akoi ka tang to bune adu na the Indian culture Indian books doesn't have the room ko akoi na British akoi gi war of independence India gi war of independence ni na India na ngasi bo long dream ne si akoi han gyan ta sang ye si akoi na gyan ta da na adu matung da hazila hi si kai noi ga na ngasai gi usigi government na to do hai je ngasi hai do 1947 ni matung da akoi statehood pang muje agitation to pang ne mathan na pirak buna te ba yare noi chakholo se ha Manipur noi state oi ro ga ne se noi phansi sem bi rage district adu thammo ga pirak buna te akoi ne state to bune koi pazana hesitate to ni matam du CSO leite activist mayam sang hesitate to lo ni adu matung da iya gi rol gi tawre schedule chan na ba adu su hesitate to ni akoi han kya ma lai tamba tok tana chahi kya mangi hesitate to ni adu matung da aspa hesitate to lo ni ILP hesitation ni hesitate to na bu kari phangar ke sakar automatically kari to rage ba su to te sakar to su to roi man di kai no da government da anybody hayang ai samak sune if I enter politics I judum Indian politics ta ngau gi bi ai ba sigi poche lai bai maram se kai no hai kan da akoi gi state se Manipur si India gi oina it is just a land it is just a geographical location which they want to be with not the people me do di kasu to do na luna kai na lo de have ni da ina di maram di kai no hai kan na ji se one nuai re one mai tai ga ku gi ga khanare खामगी महूता येंग ले रे सही थातरा त्रे येंग ले रे चीफ मिनिस्टर अमा हेल्पलेस ओयल है मेते की चीफ मिनिस्टर ने ना पूरा ब्लेम तो ओयल ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरा ब्लेम तो रे एन बिरेन सिंह पूरा फनाटिक मेते चीफ मिनिस्टर ने ना ब्लेम तो ओयल है अलगी महम गरा ने हिंदू का क्रिश्चियन का खाना बोने ओयल है काट मखन मखन साना रे नाउ इंडिजिनस टाइप अमा होजी की अखोई की थादो वारीबा सम 100 मोर देन 100 इयर्स अखोई लेमिनाराबा नसाई उजाना बीबा अखोई की इंडिजिनस आई की कइनो अखोई कोई ने लेमिनाराबा चालोन सुरोन रखवा कांगबु दो कोई इंडिजिनस नहीं अदुगा इन्फिल्ट्रेट तौरपदु दी इलीगली इमिग्रेंट ने हबा अदु इना सी तौसी सरकार की मथौ नत्रने सी आई जन हाइसिनी ने CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से बांग्लादेश द थीने तौरब हिंदू दुदी इंडिया की सिटीजन ने ना लग्जरीबा हिंदू नेशन ने लग्जरीबा को मोई दी अप्लाई म तौरपद सिटीजनशिप लौब याबगे अयाबा अमेंडमेंट तौर पीरिबा भारत की प्रजा में हमने प्रोटेस्ट तौर गजो अदु इंडिया की बोनाफाइड सिटीजन ओइन लेरबा मैतै अमसुंग मैतै पंगन अमदी इंडिजिनस 34 ट्राइब 34 जे मसिंग ग्रांड दलजिने उसी न्यू कुकी याउ दबिदा को 33 ट्राइब्स है सिगी दमक्ति व्हाट काइंड ऑफ करम्बा पॉलिसी द इंडिया ना मणिपुर की सिटी मणिपुर दी ngai ba moina ko border sok tana ko tana no mai kapak tana tori मणिपुर की मीटिंग आते हैं ने ना मणिपुर की मीटिंग आते अदुना अखोइना येंगदोइ से मणिपुर सिदा पीस फॉर के हाय तादी अखोइ की ओइबा कैप्टिव इकोनॉमी मा इसा की सेम बताबा अखोइना इंडिया गा नेगोशिएट तौ मतमदा अखोइ की नोई की इकोनॉमी दा कंट्रीब्यूशन जे सिनी अदुना अखोइना नोइना हाय जे सी जगह से मा अखोइना सोय यारोय सी यादो मतम इकोनॉमिकली नोई सोकने हाय जे सी फावन मंगम देव अखोइना ngasi mauda Manipur da leiba issue मैम से लम की issue मी की issue indigenous people की issue border की issue अदगी ngasai अखोइ कबो की issue सी issue दे नारोन की issue लालो बे issue any issue ले जनो economy से अखोइ issue onthok ngamdri ba ngaso any politician na ngamde activist na ngamde onthok na so khona de adu ngamde bani na bharat sarkar na अखोइ da tawning watam na saning watam da angle de line sanai ba ado NRC taw ba hai ba थादौना यारगान तौगदम नतेबा सरकारना तौनिंगान तौगदौनी थादौना यारगान तौगदौ नते थादौना यारो एनआरसी सरकार मथौनी डेट 24 जनवरी 2029 दे एनआरसी तौनी हादे अदु नुमिता टिक तकाइदे एनआरसी तौगदमनी अदुगी ओइबा मेन पावर अदगी टेक्नोलॉजी अदगी सिक्योरिटी सरकारना प्रोवाइड तौगदमनी इलेक्शन बु इरांग लेबम हमदा
nongmai ka pasu bom ka pasu tawung amaga kai do NRC tawung rino in the interest of the people of the country, indigenous people mayam ge interest ke do NRC tawung de habja sine wa khoi gi main point di thadong na ngasi NRC taw da khoi yare anti drug against the land taw da khoi yare ha ga khoi state na haraw dam te mete khoi na haraw dam na te mandi constitution gi manung da Prime Minister na adudagi ngasai gi kanosina Home Minister sina hanjan wangang do yawre 1 gram of drug will not be allowed to be carried in the country in a high rabne Home Minister na adubu kari gi popi ri gi kanosam po tha da moi adugi survey report ka pa zalo ma ngale gana drug load sing na to ne mo haini ngale ga adu na te mo haini ondaun to ngang mo de ba aduna sidi tungi generation gi yang kanda thadong mana lower state ji akoi indigenous people amoina yam appreciate tawi tawdabu adugi appreciation bugi mathakta thadong na lower state adagi ngasai gi tribe mayam je macha jing maro lolok pangai dana samai hai da ko hayeng khale kana hamar kanguna mo akoi ju sibau le ramni 19 sukta sini adai paite na mu adai kip gen na mu ama mana haira kanda illegal immigrant khando si yare samai da paulen lam je thanga po kanda akoi masi nupa je kanoni akoi gi 19 sukta chaga khimni akoi na ma je citizen o hen givni ga ina adugi do thola testimony yo pira ganda akoi India government jina yare noi me am khana ba to de akoi security pira ge ko ga highway mongom la eba akoi pa mi si na teba India ge government jina akoi India ga merge tawna dana akoi je Indian citizen amo oina leirabani na akoi na pamjari di Indian citizen amo oibgi full right to exercise to biu akoi da under the constitution article kaya ji protection no akoi da pibam thok to pibiu aduga akoi gi marak ta leiriba illegal immigrant jing je khandok piu adu khandok matung da madugi oiba state government na na sai uzajing IB gi ba permanent resident da category ma thamni adu akoi Assam le so NRC update tawre na ko kano se NRC thiba matam da moi kano tawde na mi jing do loin ma lak bari nga phang bodo halam de na ga so detention kem de su tamde akoi na pamis di political dominance mi top na phangi dana ba adu gumba system am taw kanda moi se chahi kya manipur de le kanda karamba mong da moi citizen phang ya ga de India ju citizen lobai niom le ngani na si na to ko chahi suk le ga di ma doctor ore ga di na traga Melbourne de ga Australia New Zealand Canada leise skill class da samna da sam ka ko mi mi am wala ga di Australia da ga di sam ka ko mi je citizenship phange ba chai o mari training to ga so Australia da le da matik chare ma crime chen de ko te phang di permanent resident pi re government facility pi ba hore adui matung da mu chai tare ni pan tara le ga na voting right mu pi almain do na akhoi gi su India yo be niom do chap chana exercise to bi ra ganda illegal immigrants je khando ga humanitarian ground da akhoi marak sida kuki fruit ichi now kharana moi gi marak da leninge bo ai so voting right pang da bida government gi facility pang da bida karam status ta moi leibe age thambe age ha do adu khama ja ne we Indian constitution gi manung da sida thadong mu macheta are ama mu macheta kabui mu macheta jerong mu macheta naga mu macheta tangkulong macheta si drama ji kana de amne le ai jeni de ai sai te main tamji okay yam nungai se ai loshilak pagi question ama katang ai oza da na bidalak chik oza hojiki thoklei ba press statement se khoi gi hojik le ba situation sida thengmal la bra ha ba question ama sulai eduduga hariba thoklei ba statement thadok sinam khoi ku gi nati ha ba statement ama tholok pasina khoi gi government ki policy program da khoi support to ha na tholok ba statement sina khoi gi hojik thoklei ba ongoing crisis sigi solution ama purak na ba khona ba da way ama oigadra ba question ni ten dang na loshilak ba thambi oza question du gi pakhum je sagi tholei ba jida way mo oigadra ha ba jida sagi mungna ba ji mungna ba kanda ani makki ma ke de mungna ba da sumungna dana lakrana confrontation je adu lakhibu da adugi maikai either east of the side ko nakala ma degi oro ama degi oro khara karani mungnari bedu nataba kitang changjal pa ya pot ama thamak pai je adum afa pot am ne ba maram di conflict loina baksi resolve to bukanda akoi gi interest compromise dum to ba akoi gi lamma pi da su ya roi degi di akoi na pami posi tawda su ya roi haira ba kangbu du le ga di stalemate dum oi ne ba adi conflict se dum lep tra le ne ba solve to ngam oi ba aduga mai pa makra kra handong na radi si some sort of sagi thadau kangbu jing manung da mai compromise to bugu mane in short compromise to ba ga dra na ta interest moi gi thadau punamaki interest to moina budi represent to ni ko sa koi panagi mi am leader me am leidana interest to compromise to do me am leidana adu natana compromise to bugi pot lak pani na ko compromise mak ta haina de koina conflict di sacrifice to by each of the group should sacrifice their own interests in order to bring compromise line adugi compromise line lakna bagi
amani ena admai thamjage. Okay, yam nungai se ekhoigi ngasigi thamjariba topic Thadou Convention says yes to NRC have a topic ekhoigi November gi date 1 ga 2 ga da ekhoigi Thadou community singna ekhoigi Guwahati da pangthokiba ekhoigi convention amada Manipur government chathariba war against drug amadi war on drugs amadi ekhoigi National Register of Citizens ki ekhoigi policy keno sida makoina police support tawgani ekhoigi yellow fruit singna ekhoigi ngasi naha singna mangtharaiba nishagi pakta tawraiba sigi masidagi khara makai kanba ngamnaba khonaba matamda makhoi su achoba thodang lobaga loinena support tawgani haina phongdokhiba statement sigi matangda ekhoigi ngasigi thamjariba ekhoigi dialogue ki platform da thamjariba topic amsang matang sida loishinjare mieng tabiriba singsu thagatpa phongdok chari ekhoigi dialogue sha hobadagi loiba fawbo yengbikhibagi damakta duga ngasigi dialogue sibu mapung fan biriba ekhoigi guest panelist ahum oza DHANABIR oza Santa sir Santi busu isagi chimba kyamaram kaithokpiraga ngasi ekhoigi studio da lengbirakuna ngasi dialogue ki tharom se mapung fan bibigi damakta su hanna na thagatpa phongdok chari paisa yamna leijataba mi singi hadi lairab singi damakta yamna gudong sai When tuition fee PE haduna sida education moi system sida phajana soiba khotba kemta leite phajana tambi hospital amada doctor amana mai pakna ba khonarpa matamda haithoi singthoiraba paramedics amadi healthcare technicians singi achoba thodang le JR Institute of Medical Sciences ta degree amadi diploma in MLT OTT RIT diabetes management clinical nutrition asina chingba paramedical gi field da yamna thak wanglaba education amadi hands on training pizari Pharmacy Council of India na approve tawraba pharmacy ki diploma course su yamna affordable oiba fee structure da pizari I chose paramedical gi OTT department da second semester exam thajari yo the hostel visit ki khudong chaba am leire ko aduga amana akon tuition fee PE haduna sida education moi system sida phajana soiba khotba kemta leite phajana tambi isagi lab matik chana leiba library matik chana leiba amsu hostel matik chana leiba na maram moraga hospital da akon hostel visit adum de chatba fange akoi loijadraga so adum nursing doctor singna akoi da lead tawbiraga ko akoi da takpi dana yam experience adugi experience yam leije paisa yamna leijataba mi singi hadi lairab singi damakta yamna gudong sai karigumba leitraga so hadi sahi gi scholarship adum compulsory adum phange koi sida tambadage ana ngas hoji fawba second semester tamakpasida agonda kaimta awaba hadi kaimata leite kaigina harganda akoida dum facilities adum phangali lab ki facilities adage akoina khangningba hainingba puna hospital chatlaga oiro lab ta chatlaga oiro akoi dum tawe Institute